2 number 3. Uvula kucala lesibili nelesithathu. Ubusisiwe umuntu longatitsathi iteluleki tebadukisi, longahlanganyeli emikhubeni yetiganga, longahlali nasemkhambatsini walabaphukuta Nkulunkulu. Kodwa kujabula kwakhe kusemtsetfweni wasimakatse, uyacabanga azindle ngawe imini nebusuku. Unjengesihlahla lesihlanyelwe elusenseni lwemifula, sona sitsela titselo ngesikhatsi sato emacembe aso akabuni. Konke lakwentako kuyaphumelela. Lababi-ke bona abanjalo, banjengemakhoba wona labheshulwa ngumoya. Ngako-ke lababi bangeke bakhone kubhekana nesihlalo sekwehlulela, netoni tingeke tikhone kuma kanye nalabalungile bakhe. Ngobe simakatse uyayinakekela indlela yalabalungile, kodwa indlela yalababi iya ekubhujisweni. Kwentiwa yini kutsi tive tisuse luthuthuva? Bantfu-ke bona balivumangelani lite? Emakhosi emhlaba asukume phansi ahloma, nebabusi bahlangene bamelana nasimakatse, bamelana nemgcotshwa wakhe batsi asitsabule letibopho tabo labasibophe ngato, sitilahle phansi letintsambo lesiboshwe ngato. Losesihlalweni sebukhosi ezulwini ubahleka abulima. Yebo simakatse ubenta inhlekisa, wase ukhuluma kubo ngendvukutselo yakhe, ubakhahla ngelulaka lwakhe uthi, ngimi loyibekile inkhosi eSiyoni, inkhosi lengiyikhetsile ngiyibeke eSiyoni, intsaba yami lengcwele. Angimemetele umyalo lowashiwo ngusimakatse kimi nakatsi, wena uyindvodzana yami. Lamuhla ngikutele, cela kimi mine ngiyakunika tibe lifa lakho, nemhlaba wonke ube yingcebo yakho. Ubaphahlate ngendvonga yensimbi, ubaphihlite njengeludziwo lwembumbi. Ngako-ke nine makhosi, hlakaniphani nifundze sifundvo, nine babusi bemhlaba. Khondani simakatse ngekwesaba, nijabule ngekutfutfumela. Khodzamani etinyaweni tendvodzana, ingadzimati initfukutselele, nifele endleleni, ngobe lulaka lwayo luvutsa masinyane. Babusisiwe bonke lababalekela kulo. Maye simakatse setinyenti titsatami, sebanyenti labo labangivukelako. Banyenti lese bafakana imilomo ngami batsi, uNkulunkulu angeke amsinzise. Kodwa-ke wena simakatse ulihawu lami, nebukhosi bami uyangisimisa unginike isibindzi sekuncoba. Ngelivi lami ngikhala kusimakatse, uyangiphendvula asentsabeni yakhe lengcwele. Ngicambalele phansi ngatunywa buthongo, ngaphindze ngavuka ngobe uNkulunkulu uyangiqinisa. Bantfu angibesabi, nome bangaba ngemashumi etinkhulungwane labangivimbetele ndzawo tonke. Vuka simakatse ngisinzise uNkulunkulu wami, ngobe tonke titsa tami tihlakaye imihlatsi, wephula nematinyo alababi. Insinziso ivela kuwe simakatse, sibusiso sakho
asibe sesiveni sakho makadunyiswe uyise nendodzana kanye nomoya longcwele njengoba bekunjalo ekuqaleni usenjalo nanyalo yakuba njalo kude kube nini nanini. Amen. Sifundo seqala sibhalwe eTestamenteni lelidzala ngokwencwadi yamakhosi esibili sehluko se-14 sukela evesini lekuqala kuya evesini le-20. Sifundzeka kanje. Hezekiya inkosi wathi kube akuve lokho, wadzabula tingubo takhe wambatsa emasaka, wahamba wangena ethempelini lasemakathe, wathumela Eliyakimu indvuna yasesigodlweni neShebina labengumabhalane kanye nebaholi bebapristi. Bonke bagcoke emasaka baya kumprofeti Isaya umsa wa-Amosi. Bamtshela bathi, naku lokushiwo nguHezekiya uthi, leli langa lalamuhla lilanga lenjabiso nekuthethiswa nelihlazo, nakufika tikhatsi tekubelekwa kwebantfwana kube kude emandla ekuba beleka. Kungenteka kube simakatsi uNkulunkulu wakho utawuweva onke emavwi endvuna lenkulu yempi ledvunywe ngumphatsi wayo, inkosi yase-Asiriya, kutsi itewuhlazisa uNkulunkulu lophilayo nekutsi yena uyayithethisela emavwi simakatsi uNkulunkulu wakho lawevile. Ngako-ke thandazela lensali leSolomane isalele. Tatsi letindvuna ta Hezekiya natifika Isaya wakhuluma kuto watsi, tshelani inkosi yenu nitsi naku lokushiwo ngusimakatsi utsi ningesatjiswa ngiloko lenikuvile. Lawo mavwi letselelako etingceku tenkosi yase-Asiriya letinhlambalate ngawo. Lalelani, ngitawufaka kuye umoya lotamenta kutsi atsi nakeva lo mbiko lotsite ancandzeke abuyele eveni lakhe. Ngulapho-ke ngiyomenta afele khona ngenkemba. Le ndvuna lenkulu yempi yatsi kube ive kutsi inkosi yase-Asiriya ayisekho eLakhishi, yase iyancandzeka nayo yakhanza inkosi ibambene etulu neLibhina. Senaheribi watfola umbiko wekuthi Tihaka inkosi yaseKhushe nayo iyashuca itewuhlasela yena. Ngako waphindze wathumela tigijimi kuHezekiya nelivwi lelithi, tshelani Hezekiya inkosi yakaJuda nitsi, ungayengwa nguNkulunkulu wakho lomethembako nakatsi iJerusalema ngeke inikelwe etandleni tenkosi yase-Asiriya. Angitsi sewuvile kutsi endani emakhosi ase-Asiriya. Kuwonke lamanye emave acothule imbokodo nesisekelo kuwo. Wena-ke ungaphepha kanjani? Labo nkulunkulu betive letabhujiswa kubabe mkhulu batikhulula yini letive tabo? Bonkulunkulu baseGozani nebaseHarani nebaseRefesu kanye nebebantfu base-Edeni lababese-Telasari. Ipi inkosi yase-Hamathi nenkosi yase-Aphadi nenkosi yedolobha lase-Sefavimi neyase-Hena neyase-Ava.
Hezekiya wathatha lencwadi kuletigijimi wayifunza wase ukhuphukela naye ethempelini lasemakathe wafike wayendlala embi kwasemakathe. Hezekiya wase uyathandaza kusemakathe uthi, "Awu Nkulunkulu wesizwe sema-Israyeli, wena lohlede emkhathini wemakherubhi, wena wedwa uNkulunkulu etikwayo yonke imibuso yemhlaba. Wena wadala izulu nemhlaba. Vula indlebe yakho, awu simakathe, vani uvule amehlo akho. Simakathe ubone, lalela emavini lathunyelwe nguSenaheribi etvuka wena, Nkulunkulu ophilayo. Kuliqiniso kona simakathe kutsi emakhosi ase-Asiriya atibhubhisile letive kanye nemave ato. Bajikijele bonkulunkulu bato emlilweni bababhubhisa ngobe bebangesibo bonkulunkulu sibili. Bekutigotfo nje nematshe labatwe ngetandla tebabo. Manje-ke simakathe Nkulunkulu wetfu, sephule esandleni sakhe kuze yonke imibuso yemhlaba yakhe ukuthi wena wedwa simakathe uNkulunkulu." Isaya umsa wa-Amosi wase uvumela livi kuHezekiya athi, "Naku lokushiwo ngusimakathe Nkulunkulu wema-Israyeli uthi, ngiwuvile umkhuleko wakho macondzana naSenaheribi inkosi yase-Asiriya." Siphela lapho sifundo sekuqala. Sifundo sesibili sibhale eTestamentini lelisha ngencwadi yabaseKorinto bekuqala sehluko semfica kusukela evesini le-16 kuya evesini le-27. 1 Corinthians chapter 9 from verse 16 to 27. Lifundeka kanje. Nangishumayela livangeli angikafaneli kutigabatisa ngobe vele ngimelwe kulishumayela. Kodwa maye kimi nangishumayela livangeli, ngobe nangabe lokho ngikwenta ngekutsanza kwami. Kodwa maye kimi nangingashumayeli livangeli, ngobe nangabe lokho ngikwenta ngekutsanza kwami, bengingabheka kubonga. Kepha nangabe kuphambene nentsambo yami, kutawube kusho ukuthi ngiphathiswe nguNkulunkulu lomsebenzi. Pho yini umvuzo wami ongonako? Kuthi nangishumayela livangeli ngingaholi lutho futhi ngingasebenzisi ilungelo lami lenginalo evangelini. Ngobe noma ngikhululeke kubo bonke, noko ngatenda sigcili kubo bonke, ngizimade ngizuzele labanyenti kuKristu. KumaJuda ngafike ngaba ngumJuda kuze ngizuze emaJuda, njengobe bangaphansi kwemthetho ngaba ngulo ngaphansi kwemthetho, noma mina ngingekho ngaphansi kwawo. Ngangendlela ukuthi ngite uzuza abantu labangaphansi kwemthetho. Kubetive labade umthetho waMose, nami ngaba njengaye lode umthetho. Noko angisiye lode umthetho waNkulunkulu, kepha nami ngingaphansi kwemthetho waKristu kuze ngizuze labade umthetho waMose. Kulaba buthakathaka nami ngaba buthakathaka kuze ngizuze laba buthakathaka. Ngabo-ke sengaba ngiko konke kubo bonke.
kuze ngako konke ngisinzise labanye ngikwenda konke ngesimanga selivangeli kuze nami ngibe nesabelo kulo. Anati yini kutsi labagijima ncintisana bagijima bonke kodwa munye lomukela umhlomelo. Nani ke gijimani khona nitewutfola lo mhlomelo. Bantfu labancintisanako batitsiba kuko konke. Bukani ke ngobe labo basuke bendela kutfola umklomelo lophelayo. Kangakanani ke tsine lesiyawemukela umklomelo longeyuphela. Nami ke angigijimisi kwemuntfu longenawo umgomo futsi nangesibhakela angigadli nje kungatsi ngigadla umoya. Kodwa umtimba wami ngiyawucindzetela, ngiwugandzaye ngiwente sigcili kuze mine lengishumayela labanye ngingalahlwa. Siphela lapho sifundvo sesibili. Babe live lakho liyaphila ngemandla wonke. Live lakho uNkulunkulu liyasicondzisa endleleni uNkulunkulu. Live lakho uNkulunkulu liyasinqabela Nkosi ukuthi sihlanganyele emkhambathini yalababi Nkosi. Live lakho uNkulunkulu lisiniketa uNkulunkulu kukhanya uNkulunkulu endleleni lapho sihamba khona, lesibane endleleni Babe lonemandla. Babe live lakho Nkosi lingumtsetfo lophilako Nkosi. Live lakho uNkulunkulu likudla Nkosi kwangunaphakathe Babe lonemandla lesilidla imihla nemalanga sisuse uNkulunkulu sivuseleleke emoyeni. Babe live lakho uNkulunkulu liyevakala kuwe Nkosi ngoba liphefumulelwe nguwe Nkosi. Ingako Nkosi masita neticelo tetfu Nkosi sita nato uNkulunkulu, sita ngelive lakho Nkosi, sigcwaliswe live lakho Nkosi. Masikhala kuwe uNkulunkulu sikhala uNkulunkulu kumdali wezulu nemhlaba, kumenzi wako konke Nkosi. Babe angeke uNkulunkulu sisi masibhekana netingqinamba noma masibhekana uNkulunkulu nekuvivinyeka Nkosi sijakele uNkulunkulu kucomplaina konje sita ethembeleni uNkulunkulu njenganaHezekiya Nkosi lo aletha uNkulunkulu ikhalo incwasi uNkulunkulu kuwe. Nasi uNkulunkulu sita uNkulunkulu nema petitions ethu uNkulunkulu nema pleas ethu kuwe Nkosi, unto the temple of God, unto your altar my God and my Father. Ngoba wena uNkulunkulu uyalalela, ngoba wena uNkulunkulu uyeva, awufani netithixo uNkulunkulu letipatiwe uNkulunkulu letide emehlo, letide nemlomo, letingakwati kubona, letingakwati kukhuluma, letingavele tidestroyeke ngoba uNkulunkulu kendiwe bantu. Konje wena uNkulunkulu ophilako Babe lwethembekile. Babe sibonga live lakho Nkosi ngoba namhla Nkosi liyakhuluma uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu etimisweni takho Nkosi nemitsetfo Nkosi nemakhomanzi akho uNkulunkulu kumele sihambe ngawo. Ngikuphi lokungibona kona Nkosi ngoba Nkosi kungasikuwena konke lesikwendako Nkosi asitendele thina konje sendele umbuso wakho Nkosi, sendele insambo yakho Nkosi. Masingatigabadisi Nkosi ngikwelive lakho uNkulunkulu konje uNkulunkulu masihambe kwensambo yakho Nkosi. My God and my Father, we give you the praise, we give you the adoration, Spirit of the living God. Siyabonga uNkulunkulu, we acknowledge you my God, your presence kuleli bandla lase-Anglican Nkosi ngoba uNkulunkulu simisele our Archbishop of Southern Africa Thabo Makgoba, my God and my Father. We acknowledge my God and my Father your supremacy my God, you reign my God even eSwatini elivekatini elikhulu laseSwatini Nkosi. Wasibekela Bishop Dlamini uNkulunkulu ne-diocese lakhe my God and my Father. Babe uNkulunkulu sibonga Nkosi kuleli full parish Nkosi, usibekele Reverend Zuma uNkulunkulu, Mshumayeli Mfane Nkosi my God and my Father, Lordship Nkosi kade malangeni mayedlamini uNkulunkulu ethembekile. Sidimba udedlelo lakho uNkulunkulu ababelusi Nkosi losibekele bona Nkosi. Sicela uNkulunkulu ukuthi ubaphe amandla uNkulunkulu. Bakhona uNkulunkulu Nkosi kumelelana uNkulunkulu nako konke lapho ngabonakala Nkosi ukuthi kuyi-challenge Nkosi. Be it every spirit or demonic power set to destroy your ministry my God, Anglican uNkulunkulu noma nganguphi Nkosi. Babe uNkulunkulu ba-encourage uNkulunkulu ubaphe amandla Nkosi. Evekatini naseSwatini uNkulunkulu sibonga uNkulunkulu ukuthi Nkosi wena uNkulunkulu sibekele ingwenyama Nkosi, Nkosi Mswati wesitsapho sigodlo sonke uNkulunkulu emakhosikati uNkulunkulu
Sibonge uNkulunkulu ukuthi babelone amandla uyawaqinisa namhla ekuseni Ndlovukazi emhlaba uNkulunkulu. Sibonge uNkulunkulu ukuthi uyawupha Nkosi ukuphila okucicima uNkulunkulu uyanzisela emalanga kuphila Nkosi nabo babekhulu Nkosi wo onke ama-chiefdoms evekhathini laseSwatini, east, west, north, south, my God and my Father. Your voice shall be heard over their lives, my God. Siyabonga namhla ekuseni Nkosi ukuthi babelone amandla uyawuqina uNkulunkulu baqinise uNkulunkulu basephalamende laseSwatini Nkosi kule phalamende evela kaNgwane. His Excellency Russell Dlamini uNkulunkulu necabinet lakhe Nkosi and her deputy uNkulunkulu, my God and my Father, to make Thuli Dladla. Ngicela uNkulunkulu baphe amandla uNkulunkulu namhla ekuseni Nkosi execute ama-duties Nkosi. Babe ngikhulekela Nkosi bombasada bakuleli nabakulekho kuleli live Nkosi laseSwatini. Baphe amandla uNkulunkulu execute Nkosi nakulokubekela Nkosi ukuthi kutawusimamisa sebenzele live babelone amandla. Makubusa insambo yakho kuwo onke ama-ministries Nkosi, kwenteke yakhe insambo uNkulunkulu bantwana bakho uNkulunkulu kuwo onke ama-ministry uyawathi uNkulunkulu. Sibonge uNkulunkulu ngene-judiciary Nkosi, sibonge Nkosi ibulungiso lelivela laseSwatini led by Chief Justice Bheki Maphalala uNkulunkulu. uNkulunkulu enkundleni emacala uNkulunkulu enkantolo uNkulunkulu ma-courtrooms babelone amandla. Babe siyakhuleka kondaba zabantu uNkulunkulu, sikhulekele ama-judge Nkosi, sikhulekele ama-magistrates, sikhulekele nabo babandaba zabantu Nkosi, kuthi uNkulunkulu makubuse yakhe insambo Nkosi, ithemba lendalo yonke Nkosi. Bahambele abantwana bakho uNkulunkulu bonke labalapha uNkulunkulu judiciary Nkosi, bahambele abantwana bakho labasebenzela Nkosi lo mjake welive lakaNgwane, bawuphakamise uNkulunkulu ngokwethembeka babelone amandla. Babe sikhulekela Nkosi kuthula kule live leli uNkulunkulu uqhubeke kukhonse Nkosi, babe wena lo wethembekile Nkosi. Kungumusa uNkulunkulu ke njengemaswati lesikubonako uNkulunkulu. Labanye Nkosi badla bagijima siyayikhulekela uNkulunkulu nanayi uNkulunkulu eJerusalem na-Israel uNkulunkulu onemandla. Sikhulekela imiddle east uNkulunkulu, sikhulekela ko-Ethiopia Nkosi, siyabona uNkulunkulu takwe emasonfeni uNkulunkulu labasibakhonda wena Nkosi bahonjwa kwentiwani Nkosi. Babe sicela ubekele umusa uNkulunkulu, susa wonke lo moya we-terrorism uNkulunkulu, ukuvukela uNkulunkulu inkolo. Bafeli bolikholo uNkulunkulu bakhonela lo ukuthi uNkulunkulu balifela lokholana namhla Nkosi sola bahluku bethu abankosi ngayo le nkolo Nkosi. Side Nkosi singaliphathi uNkulunkulu ngelizwe ligama lelivangeli leli Nkosi. Siside uNkulunkulu sihambe uNkulunkulu ngekucina Nkosi kule ndlela. Babe sikhulekela Nkosi kuko Nkosi lokwenteka lezivela laseSwatini Nkosi emigwaqweni Nkosi ukuthi kube nekuthula sidedele libhudo lengadi Nkosi, kube nekuphepha emigwaqweni uNkulunkulu. Ncanza uNkulunkulu i-premature death, ncanza ingoti uNkulunkulu letithatha uNkulunkulu umphefumulo engenacala babe ngikhulekela naba inkundla entexumana uNkulunkulu abakule nkonzo uNkulunkulu abangakakwadi uNkulunkulu ku-assembly shakule altar Nkosi namhla ekuseni morning devotion. Babe uNkulunkulu baphe amandla uNkulunkulu. Labanye abakhona uNkulunkulu kuba nasi from Monday up to this far uNkulunkulu kungenxa yetizathu. Labanye uNkulunkulu abekho kuleli Nkosi bakuneshiya kwetilwandle. Labanye uNkulunkulu basemaveni bamakhelwane e-Afrika yonkana Nkosi. Baphe amandla, baphe strength my God nabo Nkosi. Baphe uNkulunkulu imvuselelo uNkulunkulu bavuseleleke. Baphe kuphepha uNkulunkulu lapho bekhona uNkulunkulu baprovide uNkulunkulu my God both their emotional and physical needs my God and my Father. Labadzala uNkulunkulu bakhona uNkulunkulu nabo uNkulunkulu ngicela Nkosi baphe banakekele Nkosi labantu abanakekela uNkulunkulu kahle ngingabaphelele inhliziyo Nkosi namhla ekuseni Nkosi labakulenanzayo Nkosi. May you bless them abundantly uNkulunkulu with and meet the desires of their hearts Nkosi, meet their needs my God and my Father. Siyakhuleka namhla ekuseni babe khadimule etikolweni uNkulunkulu, sicela uNkulunkulu ukuthi siwanze uNkulunkulu ngemsa wakho Nkosi, bantwana bangahogela imimoya lengasiyo Nkosi. Babe siyakhuleka namhla ekuseni Nkosi, babuye uNkulunkulu babambula bakahle uNkulunkulu ekhaya so that they can be better citizens of this nation my God. Likusasa uNkulunkulu lingelapho Nkosi lapho bangumlibalo wembi bantwana bakho Nkosi. uNkulunkulu uyibusise nenkonzo letalanzela Nkosi, umbusise umbala wakho Nkosi, umbusise lelive uNkulunkulu lingajiki lambaza babe. Siyabonga egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ebusaphilo obungcwele uNkulunkulu ngibabe Nkosi konke kwavela ngawe. Amandla uNkulunkulu endvotsana the blood of Jesus Christ of Nazareth Nkosi mayisambele nakule nandzawo. Konke lokho sicela moya longcwele Nkosi ukuthi asinusele kuwe Nkosi in Jesus mighty name. Amen. 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 Praise God. 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 Praise God.